nakipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakita yo ka din, dya impos ni Kapitan Edyo Facebook. Impos ni Kapitan? Anya day ta nga impos na. Sa anak mo't nga Facebook kasano ko mamakita. Beng, ipakita man ka ni Kumarik Atuyang. Ay, wan kagawad. At to'y na natuyang. Ha? Na, ay agoray ka tao sarag kay antiparak tapno makita ka na imbag. Ayan na nga picture na. Basa laang ang daytoy, nana. Anya day ta. Ay na, Beng, si Kanti mangibasa. Huwag tanay, nakapsot ti matak. Ay, kunana ditoy, Barangay Road Cementing, Nalpasan. Anya nga iti kayat nasa hunday ta. Nalpas ka nun, anasimento ti kalsada tayaw. Ah, Iso anas kan laang agragsak tayo. Ipabasam day ta kadagiti daduma ka barangayan tayo. Wow, Beng. Wen akagawad, kano iso tinak ichismis ita. ay agoray kayaw. Ni man na natuyang tikas lasaan anaragsak. Naawatam ka de, di palawag ka, maray. Kunak ano adda makitak a picture tinasiminto adalan. Ka-impost man ni Kapitan, kasapulan pa'y ayat ti picture. Katun na. Tapno makita tayo no ayan day ta ibagbaga na anasiminto a kalsada. Ay, anya nga iti sungbat mo iti dayta kagawad kwa nang. Ay, apay akasapulan pa ti picture, kat ni Kapitanan tinangi post. Oh, nanatuyang. Anya ti makunam. Pampanunutek lang amain. No ayan jay bagbaga na anasiminto adalan. Nakapitpitak mulat na day to kalsada tayaw. Ay po, naimutay. Lalayosin lang arudan day ta kalsada. Nakapitpitak pa'y. Amom lang arudan na nagpitak day ta kalsada. Apa nagnakapay lang dita. Kahit sa dino ko matipagnangay. Kasano ako mamakaawid no saan nakamag na dita kalsada. Oray siya nga raw. Napanagim matang itibugong dita tersina ni Marikwanang nagpitak mo lang dagiti saka. Ay, yawan na talaga ti progreso da ito barangay tayo. Itay, aging gaita. Pitaklat ta ti kalsada tayo. Iso nga rod amas daawak. No apay nga impose ni Kapitan Anasiminton to'y dalan tayaw. Nangipusan na. Di lamabay may day ta kapitan. Ijay fishbaw. Pero may nagpitak ipos na. Mas daawa nga raw. Di lamabay na mangipopos iti kasta. Nagpuskol ka ti rupanan. Apa, nagapamanan. Napan ka man siguro nakichismisan niya. Madamdama, adnan tumanan mangireklamo ka ng chismis mo. Unay kat ni Kapitanan aya. Agyaman ka di tadak amang ichismis kang ka. Ne, apay kumanas ka, ngagyamanakin ka. Ay na Kapitan, impadamag ko di impose mo iti Facebook anasiminto adalan. Ay, nabasa ba? Dahil nga impus ko. Kitwan, in-like ko na Kapitan. Nag-commentak pa yan akin, in-share ko pa yan, tapno ato ti makakita. Nagmayatan, no kasta. Oh, ungtan nakpailaan, Kapitan. Apay kung mga ungtan ka ngay. Manon, di nang ipabasaam. Ay na, adun Kapitan. O sige, iwaras mo pa. Adan to pa'y ipos ko. Iwaras mo tumanan Kita manday ta, Kapitan. Kunak tumat amaya to'y pan nakichismismis ka. Uwan nga raw. Sa dino pa iti papanam. Kaya't mo, nga ipaitulod ka, itilugan di barangay. Ay, mabalain, Kapitan. Ay, sige, mga round. Mapanak ko maditadaya kahit. Paitulod ka. Saan ka madanagan? Tagastos ti barangay, ti gasolina. Inteng, agpudno kakanyak. Anya daytoy nagado a kwarta na alak iti bulsam. Apay ngayon nalam dahi tabanang. Mga laakla ko maiti igatang ko iti bagas. Ngam nagadumot daytoy nakabulsa. Kat nakortak na kita.
Kwarta, pangalaam ko maiti kwarta. Manula ang mati honorarium amaw-awat mo. Di kalata ka di agtagtag rin. Taapay ko maasaan? Pagpatarimaan ta dayta dito kusina. Anya. Oh, saan ka di? Anabayagan nga ar-ara pa apam. Tinapintas, kinalawa kusina. Katuan. Matong palaitan, lay tanga arapa mo, banang dungo. Kagawad ko anang, nakitam ka na, jay pusko iti Facebook. Jay ko na mapan nakasiminto ti kalsada tayaw. Aglay kayo mo ta. Ay nakapitan, oray saan mo nga ibaga talaga naglay kak. Ibagam ka rin iti pa na makagawad, ta aglay naman. Waun kapitan, ibaga kadakwada. Ngam, ada kontrabida. Sino, ti kontrabida. Ni Marituyang Tapay manan. Adamot ibagbaga na Nadya tao, naglay nga sumao. Sapay kumarik pa imot nga raw. Saan napat dyan nga da impasiminto madalan? Bayamon nadya tao. Di amog. Duada ka ni kabadong amang kunkontra. Dua na lang ba? Ado, ti mamate, iti dahi nga impus ko. Nay, apay, nagkapuam takapit-pitak mo dagita sakam. Di taadaya nana. Napan ko man inches Miss Jimpos ni Kapitan. Jay na siminto adalan. Wan. Amom nana. Naga daw ti bimilib ka ni Kapitan. Di ka lang nagbain anapan ng ichismis iti dayta. Kita man dagiti sakam, nakapit-pitak. Pagbain ak kumangay. Kat no saan mo't anasiminto jay dalan tayaw. Ayan na nga'y kumadji na siminto adalan, Anya mo ni nana tuyangan. Addan to Kanon to, pay? Ay kat orayan tayo jay sumaruno a post ni Kapitan. Apay, di mo pinanunot, aluklok kunda tayo ni Kapitan, Ay, saan mo titipan nagkunak nana? Naglaing topay ni Kapitan. Bilibak ka ni Kapitan Inteng. Nagagat kan talaga na siglat. Nay, daytan sa mo tay agbunbunag iti darat kan simintaw. Wan, addan sa matagpapaaramid iti balay na dito Sa dino nga ti pangidiliberan da kadagita. Nabunag dan, nagita kasapulan na darat, kanong siminto, banang. Sumaruno, nagiti agtarimaan di ta kusina. Ay sos. Madin sa daytoy ang mapaspasamak Ni, apay nga ibagam amadi. Mayat ko namnatan. Pundon samot ti barangay daytoy mausar ditoy. Panunute, magkwartata, banang. Na kahit asino nga ron titang danam nga agtrabaho? Nagiti tanod ko. Nagaduda. Nalalaing dagi siyang agtrabaho. Ay, oo na yan. Limot Marituyang. Ay, Maray! Marituyang! Sa dino ti papanam? Ayan ni Marituyang. Apay, di mo nakita. Magmag na ije kalsada. Awan ba't? Napanan na ngayon. Nakita lang ang magmag na di ta kalsada. Aglamlamang samat, ije po unti mangga. Na, asino ngay nga tate ilamlamangan na. Ay, sigurado nga ilamlamangan na dyan nakautangan na. Winan niya. Bayam nga rod nga aglamang dita. Marikwanan. Amom ka day, no anya tinakitak di ta paraangan da Kapitan kan maribanan. Anya day tama, Ray. Nabuntun at arat. Halo blocks kan simintaw. Nay, apa yan nagkatawa ka? Kasanaw. Urela di makal da kita mulagat mau. Ipatarimaan da ka no, je kusina da. Na, kalpasan nga impos ni Kapitan analpas na ipasiminto ti dalan tayo nga oray san mag. Agpatarimaan da iti kusina da. Wain, tamarmarban di balay da. Nangalanda ko mga iti kwarta da. Si kakit dimot maray.
Puro pa nagdwadwa ti adda di ta panunot mo. Ada kwarta ni Kapitan, adamot kwarta ni Mari Banang. Ay, madia talaga ti sumsumrok dito'y panunot ko, Maray. Kalaat mait nga da kwartadan. Kasta kamot kat. Idi pa ikat adan pa nagdwadwam ka ni Kapitan. Saan lasyak nagdudwa? Aduda? Awan tiya mo kasabaling agdwadwa akaskan ka. Ningay mo ba dun ka? Katagpada kayo na. Da kayo laang mat ka ti kontrabida di ti kabildatan. Adumanan tinangin chismisak iji impos ni Kapitan. Nay, madaman samat ti patarimaan da iji balay da Kapitan. Ay, isardeng mo pa'y man to'y tricycle. Anya? Isardeng mo pa'y kunak. Dito ipay mo isang mana. Iti balay na Kapitan, tinagparaap. Kitaak-laang day ta ipapaaramid da Kapitan di ta balay da. Kusina da dayta. Tartarimaanan, dagiti tanaw. Bagman? Amaw, ato ti mga ipagbagapon do kano ti barangay, tinarama da dita. Kaslawan ah. Jay kumakano pagparamid ti kalsada, tinusarda. Anya, sapay, inwaragawag kaun ija impos ni Kapitan. Abay nga mintinwaragawag mo na dagos, ngay. May babawik pa'y nga raw. Awam mo tinaramid da kalsada. Abay iya da nakita. Una niya. Nalpasan ko na ijapos na. Kiimpos na lang ang alpasin. Angam kinapuno na, awam mo tinaramid da kalsada. Itulod nak nga ruda ni Jabalay may. Marurudak man. Nanatuyang. Ay, saus! Nagpuskol mo tanda tapulbus mo. Ay, agpulpulbusak ayamat. Tapok dayta nana. Punay matakin na puskol at tapok daytan. Naglugan ak ngamin iti tricycle. Kat amom ka day no anya tinakita. Anya tinakitam. Ipat patarimaan ni Kapitan di kusina da. Daytan nga ron kag. Day sa kanumot pundo ti barangay tinusarda. Wen nana. Nabatad nga imbulsa ni Kapitan ti pundo ti barangay. Nalaing lang nga agi-post. Awan mo ti pudnaw a proyekto na, ha? Agpatulong akman nga rudken ka. Amo ka matulungan nakat. Depende no anya tulong ti kayat mo. Tulungan nak amang ibabaway. Ija inchis-chismis ko apos ni Kapitan ija Facebook. Si Kaki di mo. Mabalin pa'y nga rod ang maibabawi dagi jay. Ayawanin na. Nailawan mo nga imbaga. Ay, unay ka da dyan nga angutin na ya. Na, kadi nakita ni ti kasta. Agdigos kamot ang amin to yan. Kadigdigos ko lang iti kalman. Ha? Kaya sino nga rin dyan nabangsit ngay? Ay kakumita ka nga min di tarwar Ijay igay ti kalsada. Ha? Nay, ngilawin na basura. Agkaiwara di ta kalsada ti basura. Ay, mapan ako na talaga. Mapankon kasarita day ta Kapitan. Mapankan? Ang mga nuagi pusto manin na nalinis na ito barangay nga idadaulwan na. Siyak, ti makalaban na. Lan saan nyo pa yung dito yung banda? Tapno sa nabangking dito kusina ba? Oy, Kapitan. Malmalpas gaya, man dito ipaparamid mo ako kusina, paray. Uwan paray. Talulangan na lan sa malpasayan. Nagpaaramid ka iti kusina, ang nagbangsay na ito barangay tayo. Saan ba't paray? Ang mga nosika, tinabangsit. Anya? Ay, agkaiwara iti basura dito barangay, paray. Inton kwan, iposmunto manay na nalinis ti barangay. Ay, kat planok nga raw, nga ramidin na ita, paray. Ay, kontrain ka na, paray. Si Kakitiman, kontrabida ka talaga. Kontra ang matlaami na. Gaputasan na pudnaw, dagiti ipupos maw. Ayan na ti kalsada, anaramid. Kusina may dayto'y mararamid. Saan mo ta kalsada? Day tamanang jay mahilig nga Facebook. Anyaman nga tanti umay na ipabasa ka data. Ay, sika, Beng. Amumain ti umay mo ipabasa. Jay manen impos ni Kapitan asaan mo't apod na. Awan mo nga rudan ti post na nga ipabasak kada kayo. Kunistyonan da ngamin ni Kapitan. Kunakun kay, talaga akwestiyonan da
Tawan mo't at alaga ti prito na. Pos lang mo, saan mo't apod na. Kaasi mo ni Kapitan? Bayan niyo, tapnog na kam. Kat saan nga ulitan. Ni Kapitan Enteng. Enteng, apay asaan mo nga inibus dayto in lutom apansay. Napsugak na raw. Sapay nagado dayto in lutaw. Ay kit mapan mo ikan nagti ko kumaray. Ay wun anya. Sigurado, kayat na reta. Apay kit den asaan da akayat. Dayto ti special take. Special time. Pansit nga awan ramraman na. Ha? Anya ti kunam? Kunak, mapan mo na ikan nagti ko kumaray iti pansit. Bana. Marituyang! Maray! Oh, apay, maray. Ay, umayak. Taikan ka man iti pansit. Ay na. Ay, nagmayatan, maray. Special da ito'y, Maray. Ay na, thank you, maray. Adan meriendaon mikin ni Badong Kaw. Thank you very much. Naggapuan man nga tan ni Kumari Banang. Amok no sa dino tinagapon na. Di tabalay da nanatuyang. Nay, apay ngay alinabsan na daytoy tersinak. At daigam na itayapinggan anapan di tabalay da nanatuyang. Kayat mo asaway. Wan kagawad. At daintad na amakan ka ni nanatuyang. Na, apay ngay tadi nakinikan. Ay, ibagam akagawad. Tadapay mo't la di ta kalsada. Nay, nakadayo mo tan. Kayat mo ka di tamapan ko ayaban. Ay, sige ba? Kapitana! Apay! Ada ka no ibaga ni kagawad ko anang. Nay, anyat ibagana. Diya ka mo kapitana. Papayaban na kalaang mat. Sige, umayak iti tersena na. Agawid ako man kahit. Anya ayati ibagam? Nakitak ngamin ang naggapo ka dita balay da marituyang. Ay wen, tanapang ko inikan iti pansit. Ikanak mo't Na, kayat mo may? Wan kano day ti paborito. Aya, mabiit lang nga ro, tamapanak mangala iti itad ko kan ka. Nay nayunam, maray. Ay pudno ti kinunam inteng. Magustuhan unay dagiti kukumarik dayto in lutok apansay. Ay kit nasayat. Ano kasta? Ay iso nga inakmat ikan ni Marikwanang. Itad mo amin eh. Saan ka nga ibat dyan? Saan? Bagi da amin eh. Saan ka nga agbabaway? Nagpsugak ko nakmet. Iso nga ipadawa mo amin eh. Ramanan taman dati pansit ngayon loto ni Maribanang. Ay, sikapay at yung muna amang raman kagawad. Nah, tapay. Animik mo't ngamin. Kasla sana na imas tikita na. Un nga road. Kan, ayan ngay nga tang tirikado na. Awan mo't makita ka karnina. Anya ngay nga tatiraman na daytoy apansay. Eh, ramanam kagawad. Alaman? Oh, apay kagawad. Anya tiraman na. Nagtamnay maut. Kunakun kat. Saan anaimas? Kita na lang. Ramanamot Sanon Rinamanan nyo lang arudon. Ananbok nga itaday tawi. Ipakan yun iti manok. Wunan Jack mo't makanday ti aklase ti lutaw. Kunak man no nalay ngagluto ni Kapitana Banang. Di nan samot ammo ti agluto iti pansay. Asino tinang ipadawat king kaday to'y pansay? Ni Kumarik Abanang. Saan samot ang nalutaw? Day tangarod mo't ti kunak. Ni, kasla pa'y naksay. Saan tan sa nakanun. Ay talaga asaanin Di na maggayam amo ti agluto. Isumot lagayam akumot kutong ni Kapitan. Ta saan analaing aglutaw ni Maribanang? Gumatangak man, maray.
Aguray ka ta dadamagakan ka. Anya dayta. Inikan na kagat ni Maribanang itilinuto na apansay. Anya mo dadya apansi. Saan mo't analuto? Ay saan min akin nan kinibadong ka? Agpapada tayo na. Jak matlakin nan dya inted na. Ay, inikan na kamot, maray. Wan, sapay nagadot inted na. Nagtamnay lang nga roden. Awan pa'y karnina. Ay, wun nga raw. Anya mo't ti panagluto ni Maribanang. Di kalak ta nagtagtagari, Maray. Ay, katun na. Amumutin da ako marita. Nalaka ang masaksaktan. Iso nga road, asaan talatan nga agtagtagaray. Gumatang ako na, maray. Wan kahayaman niya. Anya ayati gatangang. Labsan ka pa'y dito'y balayo na natuyang. Siguro, napan ka manin nakimaritisan niya. Na, kasano nga ang mom, nana? Amulat na si Kapay. Ayun gayam. Kayat mo ka diti pansait. Pansit, kunam, nana? Inikanak mo ni Kumarik Abanang. Jak, tupay rin naman ang intod na kinikagawad ko, anang. Tasaan ka noon na imas? Wan nga raw. Ipakan mo na akadagiti tarakan mo, nana. Naramanamot siguro dya pansit nga inted ko kan ni Marik Akwanang anya. Ha? Ay, uwan, kapitana. Kat, anyat makunam ngay. Ay na, dayjay laang di kaimasan a pansit a naramanak. Aya! Kat no jak unay inikan iti Ricardo na. Uray ata na imas latta. Ay na! Sikat ti kaunaan anang ibaga kanyak, anaimas ti lotok a pansit. Ay, siyak ti kaunaan, kapitana? Ni kapitan ngay? Manganlaang ti amuna nga aramidan. Ay, kasta ka de. Wan, hanggang nagustuhan nga tamot dagiti kukumarik dya inted ko apansit da. Sanda kayat, kapitana? Na, kasanuan na amuam asaan da kayat? Kat no inistorya kanyak ni Nana Tuyang, asanda akinan ka ni Tata Badong di inted mo, tanatangken ka no. Kaslasan na naluto. Ha! Kastagayam Nimot kagawad kwa nang, impakan na iti manok, di inted mo, kapitana. Diya ka mo ata, kunana mo ta, naglabay ka no. Kastagayam! Para kanya, kapitana. Na, imas di pansit mo. No kasta, karaman kan iti listaan dagiti maikan iti ayuda. Ha? Talaga, kapitana? Ay, wan! Ipalista ka ni Inteng, tinagan mo. Ay, no! Ay, wan man, kapitana. Kasanon ngay nga raw dagiti ko kumare. Papada ko na dyan barangay hall. Ta itan ko na ito ilistaan, nagti may kaniti ayuda. Ay, aguray ka, Inteng. Apa nga inalam na italistaan? At dala kayat ko ang mainayon ditaw. Apa na yun Adda ikatag, kan adda inayon ko. Di mo man biyangan na italistaan. Sige. Lapdan na, tadito'y kakusina ang maturog inton rabi Unay ka matanbanang. Kan, kayat mo nga ugot ti kamuti ti si daam iti makalawas, Kayat mo? Ay, saan ba't Anya ba't pa nang dusam kanya kun ba nang dungo? Dayta, jilistaan. Ay, maray. Numapan ka ag jutay. Kita man tinagan ko ijay listahan dagiti maikan iti ayuda. Anya katidanag mon. Aya, adanagan mo ijay. Kayat mo asawan. Siguradaon ang makaawatak iti ayuda. Kanodwa kayo kanibadong mo nakalista. Ay, sa bagay mo't di. Number 1 jinagan mo. May kadwa mo, jinagan ni Badung ka. Kaisaw, Isingit mo mutin, ay jinagan mo. ay nasaan ang mabalain. Pinadas ko idin, ngam saan nakayat ni Kapitan. Ala, kita to lang arudon jinagan may maray. Kanda magamatan ano kaanumi ang maawat di ayuda may.
Ay, nasaya at mo't kapitan ta simmangpot kan. Itay mi pay nga urayan day talistaan nga gamaw. Adto, ti listaan. Ket iwaragawag yo kanagiti nakalista. Ngayon ton Miyerkules ang maalada ti kwartada. Wan kapitan. Nene, apay ngay. Ne, apay, kagawan. Adan samot na ikatanagnagan. Ada ayamat. Ayan ngay tay naganda marito yang kan kabadong. Apay ngay nga awan mutan. Anya, awan tinagan ko ijelistaan. Awan maray. Oray ni badong mau. Awan mutenagan na. Na, apay ngay? Ada na isukat. Ay damagakin ni kapitan. Ay saanan maray. Tapanag kunak ni Mari ba nang tinangikat itinagan yaw. Apay ngay nikat na ngay. Malagip mo di pananguy-uyaw ta ija impadawat na apansay. Ayun anya. Di manon kan kwa na di pananguy-uyaw ta. Ay kasaritak ni kapitan Maray. San amabalinda ito yung inaramid ni Maribanang? Gapula ang iti pansay. Gimuran. Ay nakagawan, kasano nga taya? Anya mo ti problema aya. Maalami nga minan di ayuda minton Miyerkules. Pampanunutak nga rod no kasano agastusan. Sakbay a panunutom dayta. Damagak man paiken ka. No si ka tinangidanon ka ni Maribanang may papan iti saan anaimas apansit na. Ha? Naikat mo't nga minan tinagad na marito yang kan kabadong ijelistaan. At damalagip ko kagawan. Anya dayta? At dakat nga dakamat ni kapitan na maipapan itilistaan ti ayuda. Apay nga mintain danon mo pay laang di may papan iti pansay. Naigalis lang to'y dila kagawad. Jakmat na kalswanan. Marituya, anya tiraramidem bita sulay. Kaskala kakaasi. Ay, kuang amahin kapitan. Umayak ko mamakisarita kun ka. May papan iti listaan iti ayuda. Tawan mo nga minun nagan mikin ni badungkaw. Nairis, Mari. Apay ngay mo tanay rice. Kung nakalista mo tinagan may idi pay lang. Nalabay amaray. Ta isurat ko manan. Ayun man kapitan. Nasken nga isublime. Namnamaen mikin ni badungkaw. Jay maawat mi nga ayuda. Maray, naisublen jinagan yaw. Ay nasaya at nukas tamaray. Kinita ka na imbag, kat adan jinagan yaw. Iso na laang, tasaanan a number 1 kan number 2. Ay saus. Jay samot ka udyanan maray. Ala, pasensyaan nyo langan. Tatalaga napan iji ud-udi tinagan yaw. Alasa na balin maray. Tinapatag. Nakalistalat ta tinagan may kinibadungkaw. Apay, insublim tinagan damarito yang kan paribadong ijelistaan. Ket isu namat na talaga. Tirong baga makaawat ita ayuda. Kat no iniris ko, insublim manan. Ireklamo na ka. No jakiraman ida. Si kakit di may. Inuyaw na lang tinluto mapansit. Inikat mo. Tinaganda. Naglaing dang aguyaw itiluto. Saan na rason na ita? Tapno guraem. Nagiti ko kumarem. Saya atom ket di at yagluto. Inton sumaron ako. Ni Kapitan Enteng. Amom ka di Maray, no asino ti kaalasan iti ugali na dito'y kabildatan. Kaalasan ti ugalay. Asino ngay mag? Dahita kapitan tayo Ni kapitan? Nagalas ti ugali na, pirmay. Apay mo't anak ko namday ta? Kasanaw, namin ano ako na nagpresentar kastanod dito'y barangay tayaw. Ang di nakpaypulos pinagbigyan. Ay, katawan mo't siguro ti bakanti, Ay ada, anyakin nga wanin ngay. Nakasaritam ka din ni kapitan. Ay nawain Maray, no kasta nagkita kami. Amam, ti kanayon ko ngayar ara sa askin ko na. Anya ngay day ta? Paray, hala inak mamit at anod mo, kung kunat. Amang ano saan na anangag. Amom nga ni kapitan,
Saan unay ang makangag di akin kanigid alapayag na. Ay, uray pa'y mare. Nala, bayam. Taing to nakita kami, ibagakan kwa na. Irasaas mo, Mike. Talaga nga ibagakan kwa na. Ipigsak tapno manggag na. Problema dakkel na ito ya. Ay, anya maninday ta problema aya. Kurang ti may sa atanod. Diya ka mo ano asino ti pagbali na katanod. Ay, nagado di ta amayat nga agbalin atanod. Sino da ko ma? Kat puro damat takrot dito yung barangay tayo. Ay, malagip ko. Ningay pari badong. Nabayagsan nga agpres-presentar atanod dito yung barangay tayo. Katuwan, hindi pala nga ibagbaga na akayat natin ang bali na tanod. Apay nga rod nga agbiro kapay lang iti sa balay. No kumparim mat gayam amis mo di agpres-presentar. Kanya nga, ti makunam kagawan. Alaan tayo ka din ni Pari Badong kas may sa kanagiti tanod. Una, kapitan. Kano nagbayag na gayam nga irarasaas kan ka? Uwan nga raw, ang agdwa-dwa ang ngamin kan, iti kabailan na. Ay, kat padasan tayo kapitan. Ay katuna, panasan tayo no talaga matlang ang kabailan na. No saan na kabaalan, agbirok tayo iti sa balay. Nagado ti babalin tayo nga alaan na tanaw. Maray, suportaram kadimot lang ni badong mo. No iso ti alaan ni Inteng amay sa kadagiti tanod. Ni badong kaw, agbalin atanawd. Kat isumat ti kayat na, Maray. Ay na, awan lat ang mukon, maray. Saan mo akayat nga agbalin atanod ni badong mo? Kayat ko ngam, ha? Agbalin lang asakit ti ulo ni Kapitan. Na, apay anak ko nam tikas ta, Maray. Mari, payabab ni Pari Badong, ta ipakita naman kanyak ti kinalaing na. Wan, kapitan. Kaya't ko kat di tanod na natured, ken amo na ti lumaban. Wan, kapitan. Taisudakat nga rod ti para mintinar itili na kan kapya dito barangay tayaw. No may pakita na kanyak ti kinalaing na. Hala ko natanod. Pari Badong, nalaing ka kadi ang lumaban? Lumaban. Naglaka pare. No anda kalaban. Kasanom ti lumaban. Ay, kitkugtara ka pare. Sige man nga rod, pare. Kasanom ti kumugtar. Ayun, ay kamutin pare. Dahil talang ti paramid mo kanyak. Basic only. Iso nga rod nga ipakitam kanyak. Kas pangarigan, sikat ti kalaban ko pare Kugtaran ka. Agsagana ka. Ang mga no makugtaran ka ngagpaisaw. Sige Ne. Apay nga pare. Saan mo't nga umabot kanyak na takugtar mo? Nagadayo ka mo ngamin pare. Umasidag ka mo basit Kunak man no nalaing ka, ngag-flying kick. Nalaingak pare. O, kitama. Nawan na ta. Ay, Saan nga umabot kanyak na takugtar mo? Hindi mo pa madanon na makugtaran na iti sakak. ay, boxing langan pare. Isukay, tipaglaingak na ida. Oh, siyak ti kalaban. Dalugan lakman nga ron, pare. Makita mitan, tinabayagan ngay lamlamang ko, akinalaing ko, adumanog pare. Awan na ta, pare. Sana dumanon kanyak na itadanog mo. Pangingat nalaingak mo tiday. Ay, maminsan man pa'y pare. Sige Madilat tabad. Ay, imababangatan na gito'y imak. Apay nga, ita sa anak mo na makadanaw. Ay, awa. Disqualified ni Pari Badong, nagbali na tanaw. Na, taapay disqualified ako nam. Sana makakugtar, sana makadanog. Kasano ko mangay nga alag at tanod ko. Ay, kunak man no ipampanakal mo analaing alumaban. Hindi siguro panawan ti hapon ngam ita saanan. At dapay ngamin ibagbaga ni Marituyang. Nga ultimo agsak daw kan agbalsig kat dinan maaramid.
Oh, makitam. Kat, asino nga yan, ti mabalin nga alaam atanod. Sapay kumaamaray, tasaan nga agsakit tinakam ni Kabadong. Tasaan nga inawat ni Kapitan Kastanod. Nasaya at metno saan, Maray. Ha? Kaya't mo, asaan na nga inawat? Kano jak to pa'y maibaw na rumwar itirabi ay? Apay ngay? Mabutang. Ay, aya. No adag karasakas ijay kusina may itirabi ay. Siyak pa'y lati ibaon na mapanmangkita. Pudno ka di day nga ibagbagam. Ay sos, permi atakrut ni badong ko. Mabutang itinasip ngut. Ay, grabe mo't no kasta. Makangaglaang itibasit amyaw. Mabutangan. Kasta unay titaray na. Ay, tsaka mo day ta. Makangaglaang itibasit nga. Aw. Ay sos, di na amaw ti pagtartarayan na. Kataula ang matiukan day ta. Kawun, kabutang na. Uray arasaas lang ti kuton, Maray. Nagtakrot mo't no kasta. Permi Problema ita, no asino ti alaan ni Kapitan na tanod. Ay siya ko na. Sika! Tangay kayat mo, ti agbalin atanod, Maray. Panak na kami ta kanyak, akaba alam ti trabaho, ti may sa atanod. Day talaga yung kapitan. Makitam na ta lalaki a lumabas. Nay, nabartik samot, kapitan. Kanayon nga agbartak na ta atao, apasaray mabaybayan na pa yan, ti pamilya na. Una kano isupay ti mangidada ulo iti gulaw, kapitan. Paspasensya na lang nga ro, na ta tao. Ay, asit ga. Kat buyaam ti aramida, kapitan. Sige man, Maray. Nabartik ka manan. Ay, yung bibiyang mo. Sigo bakit? Madamdamag pukapukaw kanto manan. Isang araw di ka ito. Ay, aglisi ka man dito pag na. Unay kan awan respetum iti bakit Pasalsali ka kayam. Ay! Ay, karap din nagsamutin. Ay, Yeah! ay, nala na ti sinilas na agad. Ay, tumaralagon. Taray! Hoy! Sakit kayo iti ulaw dito barangay! Aginom ka pa'y maminsan kakitaw! Talaga gaya manaturad ni Marituyang anya. Ay, win nga rod. Inistorya ni inting kanyak. Timaray ka no dyan na bartak, idilinayatan ni Marituyang iti tsinelas. Sapay nakainging, pes jay abot at tsinelas ni Marituyang. Bilibak at talaga iti kinaturad ni Marituyang. Ure siya nga rod, Maray, bilibak. Kat kasanungay, may saka din kadagiti tanod ni Marituyang. Wow, na-approve adagos, Maray. Ay kumayat Jay kinamat ni Marituyang iti chinelas nga arteg. Ada ni Jay balayda nga aglablaba. Ay mayat man, Kapitan. Kamuteng na ni Marituyang. Sa pinagbalin ko na taron ko naman. Ay katagbalbalim nga rodan dagiti artek ana isem iti gulaw. Lakit niya. Uray pa'y kumadagiti manugal a babae, Kapitan. Sumat ka ron na iti imbaga ka ni Marituyang. Agasem man, Kapitan, tauray saan da amangan. Basta makapagsugal dalaang. Kasta talaga na iti mahilig iti sugal. Nanatuyang, agpautang ka man iti kwartam. Ano ang ti kwarta? Pagsugal ko pautangan ako. Tainton mga bakak, balatwang ka. Imbes ko mga ingkasikaswan dagiti anak mo. Dayta ka makisugsugalan ter aramidam. Dadakkel damutin. Agmalmalum ka ijay sugalan. Di ka pa'y agawi doon. Alamat din pautangan ako. Ay, sakit kayo ti ulaw. Na. Anda ka matan Nanatuyang. Apay ako maddal ka ngay. Nagsakit. Isardeng mo ti makisugal.
Taitamat lang, mapan ko i-report kin ni Kapitan day tapag susugalan niyaw. Tapno ayaban na dagiti pulays amang tilew kada kaya. Saan mo't anana? Di mo ammo aya, amay sa ako na tanaw dito'y barangay. Kastaya? May saka nga i-report ka. Ay, saan mo't anana? Agawin ak manlangan. Nakitam jay limabas, Maray. Naggapan ayaday talugan dagiti pulays. Dita ayan dagiti agsusugal. Tiniliw da dagiti agsusugal. Ay, nasaya at may tapno sumardengdan nga agsugal. Naturod nga rod ni Marito yung anang i-report ka ni Kapitan. Ay, talaga gayam anaturod day jay ako marita. Ay, won Maray. Awan ka buteng na. Mayat, kasta ati tanod. Ibagam lang, Kapitan. No adda dagiti naluluko dito'y barangay taya. Tasya, ti makaammo kadakwada. Kabutang na kang agpaisaw, Maray. Una, sinilasag kida, anog loko-loko da. Awanan na kitag susugal. I-report ko ida, no ituloy dalat tate agsusugal, Kapitan. Nabertod gayam na ta chinilas mo. Ora no nakaiimpis ken butbot. Iso nga rod ajak suksukatan. Oray ka ba ulak mati gumatang iti baraw? Ay, isan mo na sukatan, Maray. Ta napintas na itang armas mo. Ay kauna, Kapitan. Ay! Akit ni Badong mo ngay. Ay na, adda ijay nga reklamaw, Kapitan. Jak kanon maas-asikasaw, tada ito'y panagbalin ko at tanod, tayan ti oras kan panawon ka. Anya ngay timakunam ka Badong. Agreklamo ka kaday. Tani Marito yan ti pinili ni Kapitan nga agbalin atanod. Adaya mo timbagbaga kakasta, Maray. Nga main, agreklamo ka iday. Ta saan asika ti inawat ni Kapitan atanod. Ay, nituyang ko na, Maray. Tanya ngay kat kimapsutak mo tayo. Ay, naklon mo. Wen, Maray. Ngamtirigat na. Siyak mutin ita. Ti inaramid ni tuyang ko para balay. Ay, kat. Anya nga rod ngay. Sa akong ti para lutaw, para laba, kun para linis. Kat. Agreklamo ka? Ay, saan mo apigsaan, Maray? Tama nga numangagnak ni tuyang ka. Sana ka mabalin nga agreklamo kay. Ay, kat talaga asaan? No agreklamo ak. Sigurado asinilasin nak ni tuyang ka. Ay, ikanak man kidigayam iti sardinas. Tagluto akon, Maray. Ung tanak ni tuyang ko kay. No sa anak pa anak kalutaw, intun sumangpay. Ay, naungat gayam ni Marituyang. Bagay na talaga ti agbalin atanaw.